Nori pura barapun amijun. Barapun aku lantas mah. Ala yakit daw. Dikya nak bor kakak soalnya ulim. Tahu. Bidadari ya sukun. Mana? Sukun baru. Ay so bahu doko. Baru silaman. Oh, no. Di makana ro. Kak, belum macam-macam merong sapat tu ah. Ako. Wala na. Tenggang kulo. Dan napanggang wow. Ala na ubere nga banginga lari-lari ubere. Oh, provokator dong. Boro. Ayo ngeliling nga provokator. Provokator. Alay mo to ano? Nga marbada do amang guru ako. Ya marbada. Personal dia memperbeda. Bakit ko? Pero kasi ko. Ang sino ko hubungan. Sa pagkakot ko si Duhonik. Urbe siya. Bago lang. Bakit siya rin? Roma mana? Ay ako. Arobe siyan itu son martabul man ti kama. Molorok sir lang. Leni tu kami sa bigunan mo ngani. Sa pemarnipi may manay na init ni manay jak gimana man na mangga. Duaw man na lang na malamu. Napay man na di mana. Sa marbada tu ang Pajak kang jo sonal. tabrak na mobil ni pitune on masyan maruha hawawanong bikini man. Kaya nga mobil do pitune mobil na para sa atin. Olo. Nasa di yang hay nagtung ano. Bagay. Saya juluk ya kango. Anaru puro saya yai mama itu soguno to. Ay bang wak kango bawa aja ro juluki. Anong iba sa do? Anjing na ay pahubo ang buwan. Juluki ro ha taruh maksud tu aja kang. Ini juga. Mula lang mengerti bahasa, kalau ditanggapan nasin. Oh. Jadi sama dia perkipan ya kang do. Abang Ina Juli. Alang deh. Memang dateng gua bang ina jolo. Hah? Kada Tenggo dah. Oh, ini artis Parenti. Parenti. Oh, berarti ala nido jatuh cinta kango. Anong cinta wa? Jadi pak. Pak itu. Gabi na cinta ko. Buat caranin larak. Bisa di po dito na jolo gajan ganteng-ganteng di sini kan. Memang nido. Besok na may rang katek karo. Olah sa ato markasihan, teknik kudo ega ni Roma lam teknik. Pasiro ko to malampir sorong bisipom. Olah sonari dia. Ina kita go. Ayo berjalan ke sana. Ai gua hari itu. Tunggu kita. Oh, so gitarin na. Oh, tenang juta puji diri sama mamaku. Galing jo, na ito ko so. Kung mama sa ito ko so gitar daw. Igale ni dua hari urus dito. Di madala mau tu gare de lang iber mapaton. Oh. Manis na ibi. Eh. Okay, saman. Saman baru. Bakang petong ay mulus na jol mulus na. Barang binoto bi. Oh, kan maribulo ki. Oh. Agak gwapo na. Ang gwapo ni Takigedo. Agak juhula lagi. Urus jo ito. Dua hari na tumagasok ngalay mo din kibut kan kan. Di madala mo malagay din. Manis nito ani. Kita dito si Panyol ini. So, foto kita si Panyol kan? Wala, si Panol. Si Panyol. Oke, nulis ni Pak dito. Oy. Ako sa nari ni Chihuahua de. Lang olo matungan niya. Wala matay. Oke, ni hindi dito. Ay, diba? Lagi rehel ko eh. Mayro ko. Mangganding ako. Kung nari. Kaulah bintangku, kaulah bulanku na. Koko tu si Obing urus jolay. Ay akang petong yulo akang lu bangun. Ay abang sulu bangun dupi. Kan ina babamdo. Nabaruin. Arang bisa du ngana ate biyang putok kuning ini. Jadi maju tu sila. Orang ramai. Jadi Odo. nak mulai ibon-ibon. Kan karo tu beres. Itulah viral benop yo. Itulah lelucon kita sore hari ini minggu ini ya teh. Horas Ya, masih seru. horas jala gabi majalah horas. Selamat hari Minggu.